ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон бо хабару гузоришҳои тоза манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ёр муҳаммад самад ва мадина назарова. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар шаҳраки донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон бинои нави таълимии факултети иқтисодӣ ва молиявии донишгоҳи миллӣ мавриди истифода қарор дода шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин дар ин бинои таълимӣ осорхонаи пешвои миллатро ифтитоҳ намуда бо шароити бинои хобгоҳи рақами 8 донишгоҳ ки нав бунёд аст шинос шуданд. дар натиҷаи тадбирандешии роҳбарияти донишгоҳи миллии тоҷикистон шаҳраки донишҷӯён ба як гӯшаи ободу зебо ва дорои шароити муосир табдил дода шудааст. гузориши хабарнигорони мо. 22 январи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар мавзеи шаҳраки донишҷӯён бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави таълимии факултети иқтисодӣ ва молиявии донишгоҳи миллии тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. таъкид кардан ба маврид аст ки донишгоҳи миллии тоҷикистон яке аз муассисаҳои бонуфузи олии таълимии мамлакат ба шумор меравад. сиёсати бунёдкорона ва маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ба рушди соҳаи маориф равона шудааст, шоистаи таҳсин ва пайравӣ мебошад. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи маорифи кишвар ва рушду такомули он диққати ҷиддӣ дода ба сохтмон ва таъмиру тармими биноҳои таълимӣ ва хобгоҳҳои муассисаҳои таълимӣ диққати хешро сохтааст. ҳамакнун мо шоҳиди ибтикори навбатии пешвои муаззами миллат дар самти дастгирии омӯзгорону муҳассилини ин боргоҳи илму маърифат донишгоҳи миллии тоҷикистон гаштем ки тӯҳфаи арзишмандест дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. донишгоҳи миллии тоҷикистон аз 21 марти соли 1947 ҳамчун университети давлатии тоҷикистон таъсис ёфта, аз 28 октябри соли 2008 бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон тағйири ном кардааст. айни ҳол донишгоҳ дорои 19 факултет бо фарогирии 118 кафедра, институти илмӣ тадқиқотӣ, литсеи равияи табиӣ риёзӣ, китобхонаи илмӣ, китобхонаи электронӣ, 103 озмоишгоҳи илмию таълимӣ, 14 озмоишгоҳи илмию тадқиқотӣ, 10 маркази интернетӣ, 39 синфхонаи компютерӣ, 9 синфхонаи лингафонӣ, маркази биотехнологӣ, парки технологӣ, маркази омӯзиши забонҳо, институти Конфутсий, маркази табъу нашр, тарҷума ва баргардон, маркази тестӣ, технологияи иттилоотӣ ва таҳсилоти фосилавӣ, курси тайёрӣ, 4 толори варзишӣ, 3 пойгоҳи таҷрибавӣ, осоишгоҳ ва бунгоҳи тиббӣ мебошад. дар 118 кафедраи донишгоҳ 1310 нафар устодон, аз ҷумла 180 нафар доктори илм, 545 нафар номзади илм барои пешбурди фаъолияти таълимию методӣ ҷалб шуда фаъолият менамоянд. аз ҳамон рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ рушду равнақ бахшидани соҳаи маориф дар мадди таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад. дар радифи дигар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, соҳаи мазкур фаъолона аз тамоми сарчашмаҳо маблағгузорӣ карда мешавад. қисмати зиёди хароҷоти бюҷети давлатӣ маҳз барои сохтмон, аз нав таҷҳизонидан, баландбардоштани музди меҳнати кормандони соҳаи маориф, бунёди мактабҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ равона гардидааст. дар ҳошияи муносибатҳои байналхалқии молиявии иқтисодӣ ҳукумати кишвар фаъолона кӯшиш намуда истодааст то сармоягузориҳои хориҷиро барои боз ҳам рушду равнақ бахшидани соҳаи мазкур равона созад. қисмати зиёди лоиҳаҳои сармоягузорӣ маҳз дар соҳаи маориф татбиқ гардида истоданд. ба ҳамагон маълум аст ки қариб дар тамоми сафарҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ба шаҳрноҳияи мамлакат дар радифи ҳамаи он корхонаҳои истеҳсолии маишие ки кушода мешавад, ҳатман муассисаҳои таълимоти умумӣ
кӯдакистонҳо боғчаҳо кушода мешаванд ки ин ҳам як ҳиссаи нақши арзандаро дар рушду такомул бахшидани соҳаи маориф мегузорад. донишгоҳи миллии тоҷикистон дар радифи дигар муассисаҳои олии касбӣ яке аз донишгоҳҳо яке аз муассисаҳое ба ҳисоб меравад ки дар татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат нақши арзандаи худро гузошта истодааст. дар донишгоҳ 725 нафар устодони дорои унвони илмӣ фаъолият доранд ки 55 аз 13% онҳо кормандони асосии донишгоҳро ташкил медиҳанд. ин шумора яке аз нишондиҳандаҳои беҳтарин дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ мебошад. ҳамчунин дар донишгоҳ 13 нафар академики академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва 12 нафар узви вобастаи академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият менамоянд. ба рушди соҳаи илму маориф аз ҷониби давлату ҳукумат таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мегардад ва ин ғамхориҳо пайваста эҳсос карда мешавад. аз ҷумла мо имрӯз шоҳиди ифтитоҳи боз як бинои нави замонавӣ муҷаҳҳаз бо технологияи муосир барои факултетҳои иқтисодӣ гардидем ва он шароите ки пештар факултетҳои иқтисодӣ доштанд барои дар сатҳи зарурӣ тибқи талаботи байналмилалӣ омода намудани мутахассисон ба дараҷаи зарурӣ ҷавобгона буд ва дар заминаи ин бинои нави таълимӣ инчунин ду озмоишгоҳи замонавӣ муҷаҳҳаз бо барномаҳои муосири коркарду таҳлили маълумотҳо аз ҷумла барномаҳои соҳавии як эс муҳосибот SPSS ва дигар барномаҳои соҳавии истифодашаванда дар соҳаи омор ҳисобдорӣ ва дигар самтҳои иқтисодиёт мебошад ки имконият медиҳад донишҷӯён он донишҳои назариявие ки аз бар намуданд татбиқи амалии онҳоро низ дида бароянд. ҳамаи ин пешравиҳо албатта бо шарофати сиёсати маорифпарварона ва воқеан сиёсати дурусти асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. албатта он ғамхориҳое ки аз ҷониби давлату ҳукумат зоҳир мегардад мо устодонро водор месозад ки пайваста дар амалишавии сиёсати воқеан маорифпарваронаи давлату ҳукумат саҳмгузор бошем ва барои омода намудани мутахассисон тибқи талабот ва меъёрҳои байналхалқӣ кӯшиш намоем. имрӯз шумораи донишҷӯён дар донишгоҳ 25746 нафар мебошад ки аз онҳо 18775 нафару донишҷӯёни шуъбаи рӯзона, 5538 нафару донишҷӯёни шуъбаи ғоибонаву таҳсилоти фосилавӣ ва 1433 нафару магистрону докторантон ташкил медиҳанд. дар заминаи таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат таҳсилот дар донишгоҳ ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонда шуда рӯз то рӯз имкониятҳо ҷиҳати илмомӯзӣ дар ин боргоҳи илм беҳтар карда мешаванд. мо ҷавонони хушбахтем, зеро дар давлати соҳиби истиқлол ва рӯ ба тараққии умр ба сар мебарем. тоҷикистон рӯз то рӯз бештару бештар пешрафта истодааст. қобили қайд аст ки кушода шудани бинои нави таълимии факултетҳои иқтисодӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон маҳз барои пешрафт ва ҷалби донишҷӯён ҳамчунин баланд бардоштани маҳорату малакаи онҳо равона карда шудааст. ба ҷаноби олӣ миннатдории бепоёни хешро иброз кардан мехоҳам ки пайваста дар фикри беҳбудии оммаи мардуми тоҷикистон мебошанд. давоми солҳои истиқлоли давлатии маротибаи ҳаштум аст ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба донишгоҳи миллии тоҷикистон ташриф оварда дар чорабиниҳои муҳими ин муассисаи олии таълимии мамлакат ширкат меварзанд ва дар ҳар як боздид барои бунёдкориҳои азим иқдоми нав амалӣ мегардад. аввалин маротиба соли 1993 сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо собиқ президенти ҷумҳурии исломии афғонистон бурҳониддин раббонӣ ба донишгоҳ ташриф оварда бо ҳайати устодону кормандон вохӯрӣ анҷом доданд. 12 сентябри соли 1998 дар ҷумҳурӣ ҷашни 50-умин солгарди таъсисёбии донишгоҳи миллии тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. ба ин муносибат бо иштироки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар театри давлатии академии драмавии опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ ҷамъомади идона баргузор гардид. ташрифи сеюми пешвои муаззами миллат ба донишгоҳи миллӣ ба 31 августи соли 2007 рост меояд. зимни ин боздид сарвари давлат бинои хобгоҳи рақами 7-ро барои донишҷӯ духтарон ифтитоҳ карданд. маротибаи чорум 5 сентябри соли 2007 президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба донишгоҳи миллӣ ташриф оварданд. зимни ин боздид пешвои миллат барои бунёди биноҳои нави таълимии шаҳраки донишҷӯён хишти аввал гузоштанд. бахшида ба 60-умин солгарди таъсисёбии донишгоҳ пешвои миллат 24 октябри соли 2008 ба донишгоҳи миллӣ ташриф оварда
از یک قطار بناهای موجوده و انشاءات نوی ساختمانشان ادامه داشته دانشگاه دیدن کردند. پرزیدنت مملکت بعد بازدید از دانشگاه با استادان و دانشجویان در تالار کاخ وحدت پایتخت واخوری خاطرمان انجام دادند. 1 سپتامبر سال 2010 بخشیده بر روز دانش در شهرک دانشجویان دانشگاه با اشتراک پیشوای معظم ملت افتتاح 4 بینای نوی تعلیمی دانشگاه، بینای فاکولتت‌های فیزیکا، بیولوژیا، گئولوژیا، مکانیکا و متماتیکا و فاکولتت مشترک دانشگاه ملی تاجیکستان و مؤسسه‌های عالی تعلیمی جمهوری بلاروس دایر گردید. 6 مارس سال 2015 پیشوای ملت به شهرک دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف آورده برای ساختمان بینای اول خوابگاه نو آن سنگ اساس گذاشتند. تشریف 8 سرور دولت به دانشگاه 20 می سال 2020 صورت گرفته. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از رفت کارهای سازندگی خوابگاه نو دانشگاه که از 12 آشیانه عبارت است بازدید نمودند. محض با تلاش‌های سازنده پیشوای ملت برای رشد و تکامل این بارگاه علم تدبیرهای ارزشمند عملی شد. از جمله در زمان صاحب استقلالی با تشبث به واسطه سرور دولت برای 8 فاکولته بینای نو و زمانوی بنیاد گردید. امروزها در همه انشاءات جوابگوی طلبات استادان دانشگاه به تعلیم و تربیت مشغول بوده. جوانان نسل آینده ساز وطن با آموزش و صاحب کسب گشتن فرا گرفته شدند. بینای نوی تعلیمی فاکولتت‌های اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان برای در 2 بست به تحصیل فرا گرفتن 5048 نفر پیش بینی شده است. با ابتکار به واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گشاده شوی بیناهای تعلیمی یعنی فاکولتت‌های اقتصادی صورت گرفت. توجه حکومت جمهوری تاجیکستان ما را وادار می‌سازد که برای از خود نمودن دانش‌های معاصر باز هم کوشش‌های زیاد نموده و در آینده همچون یک اقتصادچی خوب بر وطن خویش خدمت نماییم. انشاءات مذکور از 2 قسم 7 آشیانگی عبارت بوده. در آن فاکولتت مالیوی و اقتصادی، اقتصاد و اداره، به حسابگیری و اقتصاد رقمی جایگیر می باشد. انشاءات از آثارخانه، 73 صنفخانه درسی با گنجایش از 14 تا 50 جای نشست، 5 تالار کلان مجلسی دارای 100 جای نشست، 4 کابینت لنگفانی هر کدام دارای 16 جای نشست، 8 صنفخانه کامپیوتری، آزمایشگاه تعلیمی 1S برای آموزش نازکی‌های علمی محاسبی و آزمایشگاه اینوواسیونی تکنولوژی معاصر انفرماسیونی عبارت میباشد. در فاکولته اقتصاد و اداره در سال تحصیل 2020-21 1571 نفر دانشجویان تحصیل می‌نمایند که در آن از روی 9 اختصاص رویه اقتصادی کادرهای بلند اختصاص آماده کرده می‌شوند. با دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت تطبیق و اینچنین تشکیل نمودن اختصاص‌های نوی معاصر مطابق با بازار مهنت جهانی اختصاص‌های لوجستیک و اقتصاد سبز تشکیل کرده شد که علاوه در آن پایشمندان با کورس یکم علاقه داخل شدند. در فاکولتت مالیوی و اقتصادی، اقتصاد و اداره به حسابگیری و اقتصاد رقمی دانشگاه ملی تاجیکستان که در بینای نو و زمانوی جایگیر کرده شده است، در مجموع 17 کافدرا و 27 اختصاص موجود بوده. 192 نفر استاد از جمله هیئت بانفوذ اکادمیکا، نامزدهای علم و پروفسوران به تعلیم و تربیت 5048 نفر دانشجو مشغولند. فاکولته به حسابگیری و اقتصاد رقمی دانشگاه ملی تاجیکستان در ابتدای سالهای 80 عصر گذشته تأسیس یافته است و باعث افتخار ماست که فاکولته را صدها نفر متخصصان درجه عالی ختم کردند و در تمام ساحه‌های خوشی خلق جمهوری از زمان کار فعالیت کرده ایستادند. ما در بینای فرسوده شده کونه تحصیل میکردیم که با شرایط تحصیل مطابق نبودند. امروز ما خیلی خرسندیم که با ابتکار جناب عالی چنین بینای زمانه‌ای به ما تحفه شده است که با تمام تجهیزاتی که برای تحصیل ضرور است تامین کرده شده است. از ما یک چیز فقط طلب کردیم ما باید با این باوری جناب عالی سزاوار باشیم و برای رشد و رونق آینده جمهوریمون دانشجوها خوب تحصیل کنند، خوب اعلی و استادان صفت تحصیل رو باز هم بلندتر بردارند که جوابگو به طلبات معیارهای بین المللی تحصیلات عالی باشد. در آشیانه یکم بینای فاکولتت به حسابگیری و اقتصاد رقمی در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خصوص تأسیس مرکزهای اینوواسیونی
در نزد مؤسسه‌های تعلیمی جهتی در عمل تطبیق نمودن نتیجه‌های فعالیت علمی آموزگاران و محققان مرکز اینواتسیونی تأسیس داده شده است. عین حال در مرکز اینواتسیونی دستگاه و تجهیزات معاصر از جمله پرینتر چاپ 3 حجمه 3D، اسکنر شکلگیرنده 3 حجمه، واسطه‌های ایونی کار با عنصرهای نانو تکنولوژی و حجمشان خرد و تمثالشان به چشم ناعیان و کامپیوترهای پراقتدار نسل نهم موجود می باشد. یک سال می شود که دایر به برنامه‌ها و لایحه‌سازی کار فعالیت می نمایم و تکنولوژی نوینی که یعنی همه روزه استفاده برده می شود این تکنولوژی 3D گالوگرافی می باشد که در تاجیکستان نیز ما آن تجهیزات را آورده آن را استفاده می نماییم. برنامه‌هایی که ما آماده نمودیم واسه برنامه‌های یونیتی و بلندر می باشد که واسه این برنامه‌ها ما لایحه‌های ابجکت‌هایی که 3D هستند آنها را آماده نموده دایر به فن‌های گوناگون به خصوص فن‌های دقیق استرونومی، فیزیک و شیمی، انجینری، متماتیکا آماده نمودیم و این لایحه ها را در دو تجهیزات که یکی 3D LED فن نام دارد یا اینکه به قول دیگر آن را 3D ونتیلاتور نیز نام میبرند استفاده کرده ایم و تجهیزات دیگری که ما خود آن را آماده نموده این 3D اهرام باشد یا اینکه 3D پیرامید آن را مینامند. مورد ذکر است که مرکز اینواتسیونی دانشگاه ملی تاجیکستان اولین مرکز در جمهوری تاجیکستان بوده. اهمیت و افضلیت تأسیس آن تطبیق ثمره‌ناک، صفت‌دار و کمخرج تجربه کردن محصول علمی، تأمین شرایط ضروری کاری برای هیئت آموزگاران، محققان جوان و دانشجویان میباشد. وظیفه‌های اساسی مرکز اینواتسیونی برای فن‌های اقتصادی از آن عبارت میباشد که در کارکرد تهیه برنامه‌های استراتژی رشد عنصرهای صنعتی جمهوری تاجیکستان کار و خدمت می‌نماید. هیئت آموزگاران، دانشجویان و همه گونه مسئولین دانشگاه ملی که شوق و هوس مسائل به علم مشغول شدن در آینده را دارند و بعضی کارکردهای علمی دارند میتوانند که با استفاده از تکنیک و تکنولوژی‌های مرکز اینواتسیونی تمام نتیجه علمی خود را در اینجا به طریق شکلگرایی پیشنهاد نمایند. با ابتکار اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشروی معظم ملت، اقدام نجیب 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردید. بهره در عمل تطبیق نمودن این برنامه استادان و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان کوشش به خرج می‌دهند که نتیجه های نظررس به دست بیارند. با واسطه این دستگاه های معاصر کارکرد و مدرنیزاسیون برنامه ها مدل سازی کامپیوتری سه‌چنکه راه اندازی کرده شد که همه این برنامه ها را تکنولوژی نسل آینده نام میبرند. همه این برای بلند برداشتن صفت و ثمره تعلیم، برای بلند برداشتن صلاحیت نوکی کسبی آموزگاران، بیدار نمودن شوق و رغبت دانشجویان نسبت فن‌های بنیادی و جلب نمودن جوانان برای کارهای علمی تحقیقاتی مساعدت می‌نماید. اینچنین جهت ترغیب طرز حیات سالم و جلب دانشجویان و آموزگاران به ورزش، میدانچه ورزشی در شهرک دانشجویان بوده پورا تعمیر کرده شده به طلبات زمان مطابق گردیده است. همزمان در تخانه انشاء دو کتابخانه با 308 جای نشست تشکیل کرده شده است که دانشجویان و آموزگاران میتوانند از آنها به طور وسیع استفاده نمایند. در دانشگاه ملی تاجیکستان کتابخانه علمی فعالیت می نماید که در آن زیاده از 1 میلیون نسخه هم دستخط ها و هم کتاب های چاپی محفوظ هستند که آنها را دایره وسیع خوانندگان، دانشجویان، اسپیرانتان، ماجسترانتان، دکترانتان یننوی، دکترانتان پیشدی و استادان و کارمندان دانشگاه و بیرون از دانشگاه استفاده میبرند. در فیلیال کتابخانه علمی دانشگاه ملی تاجیکستان در نزد فاکولته‌های اقتصادی نیز زیاده از 60,000 نسخه کتاب‌ها محفوظ هستند که دانشجویان نه تنها فاکولته‌های اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان بلکه دانشجویان رویه‌های اقتصادی دیگر مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و مؤسسه و ساختارهای علمی کشور می توانند به طور ثمره‌ناک و وسیع استفاده برند. بغیر از این کتابخانه علمی دانشگاه ملی تاجیکستان کتابخانه الکترونی نیز فعالیت می نماید که زیاده از 150,000 نسخه کتاب را در خود فرا گرفته است. همه صنفخانه‌های تعلیمی با تکنولوژی معاصر اینفورماسیونی از جمله کامپیوتر، تخته الکترونی و ویدیو پروژکتورها مجهز می‌باشند. در هر یک آشانه حجره‌های کاری استادان و کارمندان، صنفخانه‌های کامپیوتری و کابینت‌های لینگافونی، آزمایشگاه‌ها و دیگر اتاق‌های لازمه برای آموزگاران و دانشجویان بنیاد گردیده است.
مورد ذکر است که بینای نوی تعلیمی فاکولتی‌های اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب شرکت ساختمانی وطنی جمعیت دارای مسئولیت محدود عزیزی ساختمان با طرح نو و زمانوی ساخته شده است. ما مسئولان شرکت عزیز ساختمان بنیاد همین انشاءات را بر عهده داشتیم. در رفت کارهای ساختمانی نزدیک 250 نفر به طور شبانه روزی فعالیت کردند. نتیجه تلاش‌های پیوسته بود که این انشاءات در کوتاه‌ترین مهلت ساخته به استفاده داده شد. ما اطمینان کامل داریم که این درگاه علم و معرفت 100 سالها پایدار باقی میماند. اثنای شناسایی سرور دولت به صفت کارهای ساختمانی و طرح بنا که از جانب متخصصان ورزیده وطنی انجام داده شده است بهای بلند دادند. تاکید کردن به مورد است که رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان به خاطر آباد و زیبا گشتن موضع شهرک دانشجویان، نهال و گل و بوته‌های آرایشی شنانده، تدبیرهای چراغان‌نمایی را نیز به سامان رسانده، موضع شهرک دانشجویان را به یک گوشه آباد و زیبا و ناتکرار جمهوری تاجیکستان تبدیل دادند. نتیجه همین است که امروزها دانشجویان و استادان با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده تاجیکستان صاحب استقلال پس از مشغولیت‌های درسی در موضع‌های سرسبز سیر و گشت کرده افتخار از وطن آباد و زیبا می‌نمایند. دانشگاه ملی تاجیکستان مرکزی بزرگ تعلیمی و علمی به حساب رفته در رشد و تکامل ساحه علم و معارف، بلند برداشتن معرفت، خودشناسی ملی، افتخار وطنداری و تربیت کادرهای بلند اختصاص مقام و منزلت خاصه دارد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح انشاءات را تحفه نوبتی حکومت مملکت در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی کرده از استادان و کارمندان ساحه علم و معارف طلب نمودند که در سمت تربیت نمودن جوانان خودآگاه و خودشناس و متخصصان ورزیده طلبات بازار مهنت توجه بیشتر ظاهر کرده در پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال و حفظ ارزش‌های ملی سهمگذار باشند. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم در بینای نوی فاکولته اقتصادی و مالیوی دانشگاه، سرور دولت به مسئولین وزارت معارف و این و رهبریت دانشگاه ملی دستور دادند که آموزش زبانهای خارجی روسی و انگلیسی از کورس 1 تا 5 یعنی در تمام جریان دانش آموزی به راه مانده شود. سپارش‌ها اینچنین اوید به مسئله تشکیل شرایط خوب اجتماعی از قبیل بنیاد قهوه‌خانه و آشخانه و جای دستورالشویی در هر یک بنای تعلیمی، تأمین آبادی اطراف بناها، کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی سهم دانشگاه داده شد. طور معلوم گردید در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از 25,000 نفر دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان 20 نفر به دور نهایی راهخط یافته، 4 نفر غالب آمده است. پرزیدنت مملکت توجه رهبریت دانشگاه را به مسئله جلب فعال دانشجویان به آزمون‌ها و دیگر تدبیرهای علمی و فرهنگی و کارهای جمعیتی جلب کردند. بعد افتتاح بینای نوی فاکولته اقتصادی و مالیوی دانشگاه ملی تاجیکستان در همین جا با سرور دولت محترم امامعلی رحمان درباره حالت امروزه حدود شهرک دانشجویان و نقشه‌های آینده بنیاد دیگر انشاءات ضروری از قبیل بناهای نوی تعلیمی، فاکولته‌های دانشگاه، خوابگاه‌ها، بنگاه‌های طبی، تالارهای ورزشی و دیگر انشاءات یاری رسان معلوم داده شد. حدود شهرک دانشجویان که در قسم شمال و غربی شهر دوشنبه در ساحل راست دریای دوشنبه واقع می باشد، مساحت عمومی زمین آن مطابق نقشه گنرالی 82 گکتار را تشکیل می دهد. باید گفت که در دوام 10 سال اخیر از جانب دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حدود شهرک یکچند بینای ایلابگی تعلیمی، خوابگاه‌ها ساخته به استفاده داده شدند و این زمان ساختمان بناهای تالارهای ورزشی، بناهای علاوگی خوابگاه‌ها برای دانشگاه ملی ادامه دارند. در آینده با دستگیری به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حدود شهرک دانشجویان دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان برای نسل آینده‌ساز با بنیاد انشاءات نو و زمانوی بناهای تعلیمی شرایط معاصر تحصیل فراهم آورده می شود. ضمن معرفی لایحه بنیاد انشاءات نو پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به بناکاران دستور دادند که در وقت تهیه لایحه همه طلبات معیارهای معماری، مساحت زمین‌های حدود موضع به نوبت گرفته شده، به مسئله مهلت و صفت کارهای ساختمانی اهمیت جدی دهند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در بنای تعلیمی فاکولته اقتصادی و مالیوی دانشگاه ملی تاجیکستان آثارخانه پیشوای ملت را که به عنوان دانشجویی و سهم سرور دولت در رشد منبعده دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیده شده است مورد استفاده قرار دادند. رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتند که یک آثارخانه را به خاطر انعکاس دستاوردهای دانشگاه ملی تاجیکستان در دوام 30 سال تأسیس نمایند. حالا ما در تالار تحصیلات قرار داریم. ما را به خاطر تالار تحصیلات ماندیم که این به دوره دانشجویی امامعلی رحمان حالا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منصوب می باشد. در تالار حجت اسنادهای اصیل را گرد آوردیم. ما در دوام 5 ماه این جانب حجت ها را پیدا کرده و معرض تماشا گذاشتیم. حجت ها بسیار حجت های اصیل اورجینال هستند و در 3 قسمت آنها را ما تقسیم کردیم. حجت های دوره داخل شوی یا داوطلبی امامعلی رحمان که شروع می شود از خود عریضه داخل شویشون، موضوع انشا که ما ظفر خواهیم کرد و معلومات نامه و توصیه نامه هایی که از جانب خلخاص از ناحیه دنغره داده شده بودند و گرد آورده شده بودند گذاشتیم. در جای دوم به واسطه حجت های دوره دانشجویی امامعلی رحمان گرد آورده شده است که در آنجا فرمان ها عکس ها هستند، مخصوصا عکس هایی که با همکورسانشان گرفتند در آنجا گرد آورده شده است و همزمان دوره سوم که دوره به واسطه ختم است، حجت هایی هستند که به دوره ختم امامعلی رحمان منصوب می باشند. اینها به واسطه درباره سپردن امتحان دولتی، گرفتن دیپلم دانشگاه دولتی تاجیکستان می باشد. تالار با یک خصوصیت خاصی خود فرق دارد. ما این را با یک اصول عنعنوی ملی قرار دادیم که تا که انعکاس کننده حیات سالهای 70 و 80 عصری 20 باشد. یک چیز بسیار مهم و ضروری در این تالار از آن عبارت است که این از 2 ستون عبارت است و نقش همین ستون ها را ما از مقبره مولانا یوسف ختلانی که در عصر 19 زندگی کرده است آوردیم، بر طریق رمز آوردیم که در اینجا ستون در ستون جای کرده شده است. آثارخانه مذکور بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. مقصد از آن تربیت نسل‌های امروز در روحیه خودشناسی، ارجگذاری بر رکن‌های دولتداری ملی و آشنایی با خدمت‌های شایان پیشوای معظم ملت در راه اعمار جامعه معاصر تاجیکستان، سهم شخصی راهبر دولت در انکشاف ساحه‌های گوناگون علم و معارف، علل خصوص در پیشرفت چشمرس با نفوذترین مؤسسه عالی تعلیمی کشور دانشگاه ملی تاجیکستان میباشد. با در نظر داشت مقام و منزلت برجسته دانشگاه، شورای عالمان دانشگاه ملی تاجیکستان از 18 آگوست سال 2020 اوید به تأسیس دادن آثارخانه نو جهت انعکاس دوره تحصیل پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در این بارگاه علم، خدمت‌های سرور دولت در رشد و پیشرفت همه‌جانبه دانشگاه، نشان دادن دستاوردهای بانفوذترین مکتب عالی کشور در شرایط امروزه و نقش آن در رشد معارف، خودشناسی، افتخار از وطن و عرض و سپاس استادان و دانشجویان به وطن و ملت و پیشوای معظم خویش قرار قبول کردند. تأسیس آثارخانه مهرنامه و عرض سپاس هیئت زیاده از 2000 نفره کارمندان و عالمان و زیاده از 25000 نفره دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان با ختم کرده فاکولته اقتصادیات دانشگاه در سالهای 1977 1982 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. دانش‌های اندوخته سرور دولت در آغوش این درگاه علم و معرفت امکان دادند تا پیشوای ملت به زینه‌های بلند راهبری رسیده، ملت و وطن محبوب را از ورطه هلاکت نجات دهند، دولت نوین تاجیکان را احیا و یکی از سیاستمداران شناخته جهانی و راهبر تاجیکان جهان اعتراف کردند. سالهای 1977 1982 پیشوای ملت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در این فاکولته تحصیل کرده بودند و البته ما باید که یک طرز یک آثارخانه بنیاد کنیم که در روش نشان دادن یعنی که همین تاریخ خود دانشگاه و همچنین یعنی که در زمان
پیش قبل از صاحب استقلالی و بعد صاحب استقلالی چگونه دستاوردها به دست آورده است دانشگاه، چون که میدونید که دانشگاه ملی تاجیکستان همچنین یکی از مرکزهای علمی و معرفتی جمهوری تاجیکستان نهایت مقام مرتبه بلند دارد. تعدادی که در این سالهای از سال 1948 تا به امروز این دانشگاه را ختم کردن به زیاده از 100,000 میرسد و موافق معلومات امروزه 60% بسیار کارمندان راهبری عموما تمام ساحه‌های بسیار ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری را ختم کنندگان همین دانشگاه ملی تشکیل میدن. و البته از دیگر جانب خودی اساسگذار صلح و وحدت ما پرزیدنت جمهوری پیشوای ملت تمام در همین دانشگاه تحصیل کرده بودند و ما تصمیم گرفتیم که یک آثارخانه در اینجا باید بنیاد شود. آثارخانه از 3 قسمت عبارت، یعنی که حجره پذیرایی، تالار تحصیلات و تالار استقلال. ما با این نشان دادن شدیم که یکمی که در خود تالار تحصیلات به واسطه دقت اساسی داده شده است با دوره تحصیل همچون دانشجو تحصیل پیشوای ملت تمام سرور دولت تمام در دانشگاه ملی تاجیکستان در سالهای 1977 تا 82 سال و ما کوشش کردیم که یک اتمسفر یک فضای همون دوره سالهای 70 رو با وجود بیاریم. در تالار یکم وقتی که هر یک کسی به اینجا وارد میشد میبیند با چشم خود دیدن میکند از حیات همون دوره مثلا میگیریم دانشگاه ما یعنی تاریخی ما از دیگر جانب به واسطه شناس میشد با حیات و فعالیت دوره دانشجویی پیشوای ملت ما پرزیدنت ما که مثلا میگیم چقدر عریضه دادن چقدر داخلی شدن مثلا میگیم چگونه تحصیل کردن چگونه یعنی که یک دانشجوی عادی فرزند یک دهقان در همان دوره مثلا با شرافتی که در تحصیلی که در دانشگاه کرده بود تا بازینه‌های بلندی سیاسی جهانی تا همچون سیاستمدار جهانی امروز شناخته شدند و این من باید دارم که به دانشجو به هر یک بیننده بسیار تاثیر عمیق میرساند و تاثیر خوب میرساند و البته در دل هر یک دانشجو یک آرزوی پیدا میشود که اونم هم کوشش کند خواند تاثیر کند که شاید که به همین مثلا میگه بلندی های بگیم که راهبری و علم و معرفت رسد. آثارخانه پیشوای ملت مطابق با طلبات زمان معاصر با در نظر داشت اصلیت و مضمون و مندرجه نگاره‌ها تأسیس شده. حس خودشناسی و وطندوستی، افتخارمندی و ذوق استتیکی بیننده را دوچند می‌نماید. وظیفه اساسی آثارخانه انعکاس فعالیت دوره تحصیل محترم امام علی رحمان در فاکولته اقتصادیات دانشگاه و سهم رهبر دولت در رشد دانشگاه میباشد. نگاره‌های آثارخانه آوان تحصیل محترم امام علی رحمان در این مؤسسه را فرا گرفته نادرترین سند از قبیل عریضه داخلشوی، ورقه امتحانی، موضوع انشای داخلشوی به مؤسسه عالی تعلیمی، بلیت دانشجویی، دفترچه امتحانی، کارهای کرسی، دیپلم و فرمان ختم، اینچنین فنهای تعلیمی بخش اقتصادی، دستاوردهای آنیمان دانشگاه و غیره را در تالارهای منقش و زیبای آن نگاهداری می‌شوند. بسیار تشبوس خوب شد و طوری می‌بینیم زحمتی بسیار فراوان شده است و تأسیس این گوشه در دانشگاه ملی تاجیکستان اگر هم خیلی یک مرور کنید اگر در یک گوشه بسیار خرد تاریخی بیش از 70 سالی دانشگاه ملی درج یافته است. ما در اینجا از روزهای اول از تأسیس دانشگاه تمام رکتوران دانشگاه و صحیفه هایی که با تاریخ خلق تاجیک به تاریخ نوین خلق تاجیک داخل دارند در اینجا انعکاس یافتند و بسیار باعث افتخار است که این مرکز بسیار زیبا و محتشم با در نظر داشتی معماری ملی، هنر ملی آرایش یافته است و یک نفری که هر نفری که به دانشگاه می آید وقتی که همین گوشه رو می بیند کافی است که از بنیاد دانشگاه تا امروز به تاریخ بسیار درخشان دانشگاه ملی که مرکز و معمن کادرهای بسیار بزرگی نه تنها جمهوری بیرون از آن است آشنا شود و البته جای افتخار است که پیشوای ملت نیز فارغ التحصیل همین دانشگاهند و من از ریاست دانشگاه از نفرایی که همین کار مسئول بودند و برای به سامان رسیدن اون تلاش کردند
همین صحیفه یکی از صحیفه‌های خوبی دانشگاه که تمام آثار و تمام نشانه هایی که از حضور یک زمان دانشجو و امروز رهبری کشور ما هست در اینجا جمع آوری شدن. و همچنین اگر شما مشاهده کرده باشید تمام آثاری که تمام آثار هم نباشد تقریبا بهترین نمونه آثاری استادان دانشگاه در اینجا به نمایش گذاشته شدند که نشان از خدمت آنها برای اطلاع جامعه تاجیکستان، برای ترویج علم و تدریس خدمت کردند. و نکته دیگر این که در دانشگاه در این دوام 70 سالی که از تأسیس دانشگاه می‌گذرد استادای زیادی در این دانشگاه خدمت کردند. نام آنها، یادی آنها که بعضی آنها امروز در میان ما نیستند و نفرایی که با افتخارنامه و با دیگر عنوان‌های عالی وطن قدردانی شدند در اینجا ما می‌بینیم. در مجموع دیدن این زیارت همین گوشه من فکر میکنم به کس مسرت میبخشد و یکی از قسمت‌های بسیار مهمی تاریخ وطن در همین یک گوشه خرد با چشم سر مشاهده میکنم. آثارخانه از اتاق پذیرایی و دو تالار تحصیل و استقلال عبارت بودند. نگاره ها از نگاه تاریخی مرتب شدند. مثلا در طرف دیوار راست اتاق پذیرایی نشان دولتی تاجیکستان در گچ حکاکی گردیده، از طرف چپ پرچم دولتی گذاشته شده است. در رو بروی دری درآمد میز 8 گوشه کنده‌کاری شده با کرسی ها گذاشته شده است. سقف بنا با کنده‌کاری های چوبین پوشانده شده است که محصول دست دانشجویان کالج رسامی به نام آلیموف می باشد. در درآمدگاه تالار تحصیل باشد میز دانشجویان سالهای 70 80 عصر 20 که پیشوای ملت در آن نشسته تحصیل علم نمودند به نمایش گذاشته شده است. این و دیگر نگاره ها که علاقه مال تاریخ دانسته می شوند جالب و دیدنی بوده، توجه هر یک نفر را به خود جلب می نمایند. در همین تالار اینچنین کتاب های تعلیمی از فن اقتصادیات جای داده شدند. در 3 رواق تالار حجت های دوره داوطلبی، تحصیل و ختم امام علی رحمان گذاشته شده است. در دیوار عکس رکتوران دانشگاه تا دوره استقلالت آویزان شده. تالار را همچنین عکس استادان فاکولته به حسابگیری، بوغالتری، خواجگی قشلاق در سالهای 70 عکس سابق دانشجوی این فاکولته محترم امام علی رحمان بعد سپردن امتحان‌های دولتی رسم یک جایه همسبقان پیشوای ملت و نگاره‌های کنده‌کاری شده آرایش می‌دهند. کمپوزیسیای کتاب باباجان غفورов تاجیکان تاریخ قدیم و عصرهای میانه چاپ سال 1972 در لوحه چوبین، بازیافت‌های دانشجویان فاکولته تاریخ هنگام تجربه آموزی آرکئولوژی در ناحیه فرخار و نگاره‌های کنده‌کاری شده تالار را باز هم پره می‌گردانند. 2 ستون تالار با تصویر نقش‌های مقبره مولانا یوسف ختلانی کنده‌کاری شدند. تالار استقلال آثارخانه با تشریف‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دانشگاه ملی تاجیکستان و دستاوردهای دانشگاه در 30 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است. در همین تالار اینچنین عکس‌های تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه، عنوان‌های فخری از جانب دانشگاه‌های جهان تقدیم شده گذاشته شده است. آثار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و موادهای به پیشوای ملت بخشیده شده گوشه دیگر این تالار برهوا را زینت می‌بخشد. دستاوردهای عالمان دانشگاه نیز در رسته‌های این تالار به نمایش گذاشته شده است. سقف بنا با گچ‌کاری‌های ملی آرا یافته، اثرهای رسامان تاجیک در جای‌های موافق آویزان کرده شدند. در مجموع آثارخانه پیشوای ملت تجسمگر سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در بخش علم و معارف بوده برای استادان و دانشجویان دانشگاه راهنمای ارزنده خواهد گردید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بنای خوابگاه رقم 8 دانشگاه ملی تاجیکستان را مورد استفاده قرار داده با شرایط در آن فراهم گردیده شناس شدند. انشاء در دایره ساختمان نوبت دوم بنای دانشگاه ملی تاجیکستان بنیاد گردیده از تختخانه، 12 آشیانه و 207 حجره خواب برای دانشجویان عبارت بوده. در مجموع برای بیشتر از 1000 نفر دانشجو پیش بینی گردیده است. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده برای هر یک انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می آورد.
تطبیق سیاست دولتی جوانان از زمان استقلالیت دولتی تا به امروز یکی از هدفهای اساسی ترین دولت و حکومت به شمار می رود. این است که نسبت جوانان پیوسته توجه مخصوص ظاهر گردیده تمام امکانیت و شرایط‌های مساعد و به طلبات زمان جوابگو فراهم آورده شده است. ما دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان خوشبخت و سرفراز از آنیم که با ابتکار و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای ما جوانان چنین یک خوابگاه نو و زمانوی و عبارت از تمام شرایط‌های مساعد مهیا کرده شده است. قابل ذکر است که در خوابگاه مذکور برای تقویت بخشیدن علم و دانش و کسب و هنر دانشجویان کورس‌های مخصوص زبان آموزی، کتابخانه الکترونی و کورس‌های مخصوص دوزندگی برای دانشجو دختران به استفاده داده شده است که این امکانیت می‌دهد که دانشجویان در برابر از بر نمودن برنامه‌های تعلیمی زبان‌های گوناگون را از خود کرده از هنرهای مردمی برخوردار باشند. جواباً به این غمخوری‌های دولت و حکومت صاحب استقلالمان ما جوانان را می‌باید که سیاست خیرتمندانه و جوانپرورانه پیشوای معظم ملت را پیوسته دستگیری نموده سبقهای استقلالیت را همه طرفه آموزیم، از روندهای سالم و ناسالم سیاست آگاه باشیم، تاریخ گذشته و حاضره خلق خود را همه روزه ورق زنیم، از وطن، ملت، زبان و فرهنگ خود افتخار نماییم. لایحه بینای خوشتر و زمانوی خوابگاه دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان از جانب جمعیت سهامی کشاده پژوهشگاه علمی و لایحه‌کشی و جستجویی صنیع اسب تهیه گردیده در مساحت 8808 متر مربع قامت افراخته است. حجره‌های خوابگاه با تمام لوازمات ضروری تامین کرده شده در بنا برای دانشجویان شرایط مناسب استقامت فراهم گردیده است. خوابگاه همزمان از آشخانه، حجره‌های مأموریت، نقطه طبی و دیگر اتاق‌های یاررسان عبارت می‌باشد. یادآور می‌شویم که کارهای ساختمانی در بینای خوابگاه رقم 8 دانشگاه ملی تاجیکستان 6 مارس سال 2015 با اشتراک بی‌واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان آغاز گردیده بود. در بینای نو خوابگاه دانشگاه ملی تاجیکستان در اساس دستور و هدایت‌های بی‌واسطه سرور دولت برای دانشجویان صنفخانه کامپیوتری، تالارهای درس تیارکنی، جای استراحت، خانه‌های لباس عوض‌کنی و نقطه خوراک تیارکنی تأسیس داده شده است. در مجموع هر یک آشیانه خوابگاه دارای تالار برای درس تیارکنی و آشخانه، حمام و دیگر اتاق‌های ضروری میباشد. در بینای نو همزمان در اساس لایحه لیفت نصب کرده شده در بین آشیانه‌های آن 3 عدد زینه‌پایه‌های آهن و بتونی ضد سوختار ساخته شده است. طور اطلاع داده شد دانشگاه ملی تاجیکستان فعلا دارای 8 خوابگاه بوده. در آنها برابر دیگر شرایط مساعد جهت کسب آموزی دانشجویان یک قطار تدبیرهای مهم عملی کرده شدند. در ساختار دانشگاه ملی تاجیکستان بیناهای زمانه‌ای، بیناهای بلندآشانه مجهز با تمام شرایط‌ها با مقصد جایگیر نمودن دانشجویان همچون خوابگاه تأسیس داده شدند و امروز دانشگاه ملی تاجیکستان در ساختار خود با افتتاح بینای نو زمانوی 8 خوابگاه دارد که در خوابگاه‌ها با مقصد تامین شرایط مساعد استقامت دانشجویان شرایط‌های مساعد مجهز گردانیده شده است. در خوابگاه‌های دانشجویان در دانشگاه ملی تاجیکستان تمام شرایط‌ها با مقصد سرقل دادن دانشجویان و با مقصد تامین تربیت و تعلیم زمانوی دانشجویان مجهز گردانیده شده است. در ساختار هر یک خوابگاه دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان مرکزهای مهم با مانند مرکزهای زبان آموزی، مرکزهای کسب آموزی با مقصد تطبیق سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی مخصوصاً مرکزهای کسب آموزی دانشجویان تجهیزانیده شده است که دانشجویان فارغ از درس می توانند با مقصد سرخل دادن دانش خود با مقصد سرخل دادن هنرهای مردمی و تطبیق آن همین سمت مشغول باشند. اینچنین در ساختار هر یک
хобгоҳҳои донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон шароитҳои мусоид бо мақсади сайхал додани дониши онҳо дар мисоли ташкили китобхонаҳои электронӣ, ташкили китобхонаҳои анъанавӣ ва инчунин синфхонаҳои компютерӣ пайваст бо шабакаи интернет ташкилдонида шудааст, ки донишҷӯён метавонанд бо мақсади дарёфти сарчашмаҳои нодир дар қисмати илмомӯзии худ аз ин марказҳо, аз ин китобхонаҳои электронӣ ва китобхонаҳои анъанавӣ самаранок истифода баранд ва махсусан инчунин дар сохтори ҳар як хобгоҳи донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон толорҳои варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, ки донишҷӯёни донишгоҳ метавонанд фориғ аз дарс бо мақсади татбиқи тарзи ҳаёти солим ба варзиш машғул шаванд. бинои хобгоҳи рақами 6 донишгоҳи миллии тоҷикистон, ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки донишҷӯён ба истифода дода шудааст, дорои китобхона, синфхонаи компютерӣ ва сехи дузандагӣ мебошад. таъкид гардид, ки донишҷӯён баробари омӯзиши илмҳои муосир бо истифода аз шароити фароҳам гардида ҳамзамон метавонанд касбҳои гуногунро дар хобгоҳҳои донишгоҳ аз худ намоянд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоии пурра бо шароити мусоиди фароҳам гардида барои донишҷӯён дар хобгоҳи нави донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои оғози корҳои сохтмонии бинои хобгоҳ қисмҳои Б ва В асос гузоштанд. дар асоси лоиҳа блокҳои Б ва В-и хобгоҳ барои 2476 нафар донишҷӯ пешбинӣ гардида дар масоҳати 25616 метри мураббаъ сохта мешаванд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо лоиҳаи биноҳои нави хобгоҳҳои донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи масъулонро ҷиҳати иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ ва дар муҳлати муайян гардида ба истифода додани иншоот ҷалб намуданд. бояд гуфт, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз имконоти мавҷуда барои беҳтар намудани вазъи иҷтимоии донишҷӯёни шаҳру ноҳияҳои дурдастии мамлакат дар шаҳри Душанбе тамоми тадбирҳои муҳимро амалӣ менамоянд. дар солҳои истиқлоли давлатӣ баробари бунёд ва таъмиру навсозии биноҳои муосири таълимӣ ҳамзамон барои донишҷӯён дар пойтахти мамлакат хобгоҳҳои замонавӣ ба истифода дода шудаанд. донишгоҳи миллии Тоҷикистон яке аз муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат буда дар солҳои истиқлоли давлатӣ барои беҳтар намудани шароити иҷтимоӣ ва баландбардоштани сатҳи касбияти донишҷӯён дар он дар асоси ҳидоятҳои ҳамешагии президенти мамлакат шароити муосири илмомӯзӣ фароҳам карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулон ҷиҳати истифодаи пурра аз шароити фароҳам гардида ва ба роҳ мондани курсҳои забономӯзию касбу ҳунарҳои муосир барои донишҷӯён дар хобгоҳҳои донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. саноати дорусозӣ яке аз самтҳои муҳими саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ба ҳисоб рафта дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз растаниву гиёҳҳои шифобахш, ки беш аз 5000 намудро ташкил медиҳанд, рушди саноати дорусозӣ аз ҳисоби гиёҳҳои шифобахш имконпазир аст. дар парки технологии донишгоҳи миллии Тоҷикистон коргоҳи таҷрибавии истеҳсолии шаклҳои сахти дору фаъолият менамояд, ки дар он намудҳои гуногуни маводи доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахши ватанӣ дар халтачаҳои полишӣ истеҳсол мегарданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои худ ба Маҷлиси олӣ ба соҳаи саноати фарматсевтӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, неъматҳои бебаҳои табиӣ, обҳои табобатию гиёҳҳои шифобахш, муҳит ва табиати нотакрори Тоҷикистонро барои рушди соҳаи дорусозӣ бисёр мувофиқ арзёбӣ намуданд. дар чунин сатҳи олии сиёсӣ баррасӣ шудани масъалаи касби мо, масъалаи рушди саноати дорусозӣ дар таърихи фарматсияи тоҷик як зинаи нав аст. дар ҳақиқат баъди гузариш ба муносибатҳои нави иқтисодӣ бо пайдо шудани шаклҳои гуногуни моликият, бозори фарматсевтии Тоҷикистон аз намудҳои мухталифи дору бой шуд, лекин ҳамзамон мушкилотҳои навро ба пеш овард, аз қабили назорати сифат, аз қабили пешгирӣ кардани воридшавии доруҳои пастсифату қалбакӣ, инчунин таъмини дастрасии иқтисодии маводи доруворӣ, яъне ки танзими нарх.
таъсиси коргоҳи таҷрибавии истеҳсолии шаклҳои сахти дору дар парки технологии донишгоҳи миллии тоҷикистон ки шурӯъ аз 25 декабри соли 2019 инҷониб фаъолият менамояд, намунаи беҳтарини истифодаи оқилонаи гиёҳҳои шифобахши кишвар дар соҳаи дорусозӣ ба шумор меравад. дар коргоҳи мазкур шаклҳои сахти дору ба мисли хокадору, фурӯшҳои доруворӣ, маҷмӯагиёҳ ва гиёҳҳои алоҳидаи доруворӣ таҳия ва коркард мешаванд. иқтидори истеҳсолии коргоҳи шаклҳои сахти дору дар маҷмӯъ дар як рӯз то 200 қутии маводи доруворӣ ё ки шакли таҳия кардашуда баробар мебошад ва боз имконе дорад ки барои тақвият бахшидан, барои васеъ додани масалан иқтидорҳои истеҳсолӣ низ имкониятҳои дигар низ ҷой дорад ва дар арафаи татбиқ кардани онҳо мо қарор дорем. маҳсулоти истеҳсолии коргоҳи мазкур дар асоси гиёҳҳои шифобахш аз манбаъҳои ватанӣ дастрас карда мешаванд. дар коргоҳ баробари корҳои истеҳсолӣ ҳамзамон донишҷӯёни факултети фарматсевтии донишгоҳ машғулиятҳои амалӣ таҷрибавиро дар шароити истеҳсолӣ гузаронида соҳиби малакаи воқеӣ амалӣ мегарданд. дар баробари корҳои истеҳсолӣ муҳаққиқони соҳаи дорусозӣ, дипломнависҳо, аспирантҳо лоиҳаи худро танзим дароварда, регламентӣ кунонида то барои истеҳсолоти васеъ, стандартӣ ва ҳуҷҷатсозӣ менамояд. дар ин ҷо баробари корҳои тадқиқотӣ таҷрибавӣ ҳамзамон маҳсулоти доруворӣ барои бозорҳои дохилӣ аз ҷумла меваи хуч, растаниҳои чойкаҳак, маҷмӯагиёҳҳои оромбахш, доруҳо барои рӯдаю меъда, роҳҳои нафас, тақвиятдиҳандаи масъуният ва дигар иловаҳои фаъоли биологӣ дар шакли халтачаҳои полоишӣ истеҳсол мегарданд. иқтидори истеҳсолии коргоҳи шаклҳои сахти дору дар як рӯз то 200 қутии маводи доруворӣ ё ки шакли таҳия кардашуда баробар мебошад ва барои тақвият бахшидан, барои васеъ додани масалан иқтидорҳои истеҳсолӣ низ имкониятҳои дигар низ ҷой дорад ва дар арафаи татбиқ кардани онҳо мо қарор дорем. рушди саноати фарматсевтӣ дар асоси ашёи хоми ватанӣ имконпазир буда пеш аз ҳама ба сифати маҳсулот ва бехатарии он мусоидат менамояд. назорати сифат, таъмин кардани сифати маводи дорувории истеҳсоли ватанӣ ба маротиб осонтар аст назар ба оне ки аз берун ворид мешавад. шумораи корхонаҳои ба истеҳсол ва бандубасти доруворӣ машғул буда дар Тоҷикистон. ҳоло дар ҷумҳурӣ 38 ташкилот ба истеҳсол ва бандубасти 403 номгӯи доруворӣ машғул буда. дар шаҳри Душанбе 16, вилояти Суғд 7, вилояти Хатлон 7, ноҳияҳои тобеи Марказ 6 ва вилояти Бадахшон 2 ташкилот фаъолият менамоянд. дар ҷумҳурӣ аз ҷониби 16 ташкилот коркарди зиёда аз 45 номгӯи рустаниҳои шифобахш ба роҳ монда шудааст. барои рушди соҳаи саноати фарматсевтӣ омода намудани мутахассисон аз масъалаи муҳим ва аввалиндараҷа ба шумор меравад. раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон дар соли таҳсили 2009-2010 12 ихтисоси нави ба бозори меҳнат рақобатпазир аз ҷумла факултети фарматсевтӣ ва ихтисоси дорусозиро ифтитоҳ намуд. барои рушди саноати фарматсевтӣ ба ғайр аз ворид намудани хатҳои технологӣ, таҷҳизот ва ғайра тайёр кардани мутахассисон вазифаи аввалиндараҷа аст. чунки он мутахассисоне ки дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ва ҳам дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино омода мешаванд, тибқи стандартҳои таҳсилоти олии касбӣ, тибқи барномаҳои таълимӣ барои фаъолият дар дорухона пешбинӣ шуданд. ҳоло дар факултети фарматсевтии донишгоҳ 2 синфхонаи муҷаҳҳаз бо 6 адад компютери фаъол, 2 синфхонаи лингафонӣ, 2 синфхонаи дорои тахтаҳои электронӣ, 3 синфхонаи дорои видеопроектор ва лабораторияҳои муҷаҳҳаз бо технологияи навин мавҷуд ҳастанд, ки онҳо ҳангоми машғулиятҳо самаранок истифода мешаванд. бе муболиға гуфтан мумкин аст ки базаи моддии техникии факултети фарматсевтии донишгоҳи миллӣ аз ҳамтоён намон дар кишварҳои ҳамсоя ягон камӣ надорад. лабораторияҳои таълимӣ барои баргузории дарсҳои амалӣ аз фанҳои технологияи дору, аз химияи фарматсевтӣ, таҳлили сифати дору, назорати сифати дору, стандартизатсияи маводи доруворӣ пурра ба талаботи имрӯз ҷавобгӯ ҳастанд.
лозим ба таъкид аст ки дар кишвари мо аз рӯи маълумот зиёда аз 3500 то 5500 растанӣ мерӯянд ки ҳамаи онҳо хусусияти шифобахшӣ доранд. дар сурати истифодаи оқилонаву самараноки имкониятҳои мавҷуда татбиқи барномаи давлатии рушди саноати дорусозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 имконпазир мебошад. дар бораи иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 25 январи соли 2021 соати 10 дар маҷлисгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 24 январи соли 2021 аз соати 8 то соати 17 ва 25 январи соли 2021 аз соати 7 то соати 10 дар шуъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. телефонҳо 221 98 35 221 12 47. идомаи ахбор. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сохтори калидию мукаммали давлатӣ ва такягоҳи буҷети мамлакат табдил ёфтааст. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки кормандони соҳа чорабинӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. мақомоти гумруки Тоҷикистон зодаи даврони соҳиб истиқлолии мамлакат буда соли 1992 таъсис дода шудааст. маҳз бо шарофати истиқлол ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сохтори калидию мукаммали давлатӣ ва такягоҳи буҷети мамлакат табдил ёфтааст. мақомоти гумрук дар ғани гардонидани буҷети давлатӣ яке аз ниҳодҳои калидӣ маҳсуб ёфта, нақши он дар самти танзими фаъолияти иқтисодии хориҷии ҷумҳурӣ муҳим аст. таъмини амнияти иқтисодии мамлакат рисолати асосии хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурӣ буда, аз ин рӯ ҳамчун мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолият намуда дар рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар таъсиррасон мебошад. имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба солгарди таъсисёбии ин ниҳоди давлатӣ ҷаласа баргузор гардид. рисолати хадамоти гумрук ҳамчун мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба мубориза бар зидди қонуншиканиҳои гумрукӣ ва қочоқи молу маҳсулот, ҷилавгарӣ аз гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир, яроқи оташфишон, аслиҳа, ҳифзи сарватҳои моддиву фарҳангӣ ва назорат аз болои содироти молҳои муҳими дорои аҳамияти стратегӣ нигаронида шудааст. кормандони мақомоти гумрук соли 2020 новобаста ба таъсири бемории COVID-19 барои таъмини даромадҳои гумрукиву пешгирии қочоқи молу маҳсулот фаъолияти самарабахш анҷом доданд. дастовардҳои соҳа дар соли 2020 бозгӯи фаъолияти самароноки масъулони соҳа дар самти иҷрои вазифаҳои хизмати давлатӣ ва қонунгузории бахши калидии иқтисоди миллӣ мебошанд. дар доираи ин чорабинӣ маросими савгандёткунии кормандони ба ин ниҳод ба тозагӣ ба кор пазируфта шуда баргузор гардида, дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбари хадамоти гумрук рутбаи навбатӣ дода шуд. ҳамчунин як қатор кормандони хадамоти гумрук бо медали вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ сарфароз гардонида шуданд. дар баробари ин барои иҷрои софтдилонаи ӯҳдадориҳои хизматӣ, интизоми намунавӣ, ноил гардан ба натиҷаҳои назаррас дар фаъолияти хизматӣ, роҳбарият ва кормандони мақомоти гумрук бо мукофоту ифтихорнома, сипосномаву раҳматнома ва медалҳои ҷашнӣ қадрдонӣ карда шуданд. зарфи солҳои охир дар самти таҳкими заминаи моддию техникии хадамоти гумрук ба натиҷаҳои назаррас ноил шуда, қариб тамоми дидбонгоҳҳои гумрукӣ ва биноҳои маъмурӣ дорои заминаи моддию техникии замонавианд. инчунин моҳи сентябри соли 2020 Тоҷикистон дар минтақаи Осиёи марказӣ аввалин шуда ба низоми равзанаи ягонаи ба расмият дарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ гузашт. хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мин баъд низ фаъолияти худро дар самти густариши муносибатҳои байналмилалӣ ва рушди устувори фаъолияти иқтисодии хориҷӣ тақвият бахшида, ҷиҳати ноил шудан ба мақсадҳои асосии мақомоти гумрук тадбирҳои зарурӣ хоҳад андешид. тавре аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд ҷашнҳои сада, наврӯз ва меҳргон аз нигоҳи ситорашиносӣ мантиқан ба ҳам пайваст мебошанд. гузаштагони миллати кӯҳантамаддуни тоҷик 50 шабу 50 рӯзро то ҷашни наврӯз ҳисоб карда садаро таҷлил мекарданд. ин шаҳодати он аст ки сада аз омадани наврӯз мужда мерасонад. дар ноҳияи Данғара вилояти Хартон бахшида ба ҷашни сада чорабинӣ баргузор гардид. ҷомеаи меҳнатии ноҳияи Данғара дар қатори дигар сокинони мамлакат ҷашни қадимаи садаро бо баргузор намудани намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ниҳолҳои гуногуни мевадиҳанда, ороишӣ ва ҳамешасабз дар сатҳи баланди ташкилию фарҳангӣ таҷлил намуданд. дар чорабинӣ раиси вилояти Хартон Қурбон Ҳакимзода ва раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин бо деҳқонон ва роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия суҳбат ороста барои оғози кишту кори имсола ба онҳо маслиҳатҳои муфид доданд. мавзеи баргузории ҷашни миллии сада ки бозори Кайонуши
ноҳия интихоб гардида буд, деҳқонон, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар сокинон маҳсули дастранҷи хешро аз зумраи анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ ба намоишу фурӯш гузоштанд ки ин ҳам бошад аз самари заҳмати марди деҳқон гувоҳӣ медод ва ҳамин аст ки деҳқонон тавассути истифодаи босамари замин ва рӯёнидани ҳосили фаровони гуногун дар таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ва дар маҷмӯъ дар таъмини амнияти ғизоии кишвар ҳиссаи муносиб доранд. уруғ назаров ки солиёни зиёд вазифаи сарбойтории ноҳияро ба уҳда дошт, пас аз ба нафақа баромадан бо аҳли оила ба кори деҳқонӣ машғул аст. дар навбати дуюми ҳосилбардорӣ кишти картошкаро ба роҳ монда буд ки тавассути меҳнати софдилона тавонист ки ҳосили дилхоҳи ин зироати серталаботро парвариш намояд. дар шароити данғара ду бор картошка парвариш кардан мумкин аст. якум бориш ина моҳи феврал кишт карда мешавад, дуюмаш моҳи август кишт карда мешавад. моҳи ноябрда мо бояд ҷамъоварӣ карда бигирем. инчунин кишоварзани данғара дар ҳамин хел тавсия дода мешавад ки то 4 ҳосила мегирад. ина ма 4 бор ҳосил мегирам. помидор, бодринг, пиёз, кабутиҳо ҳамаша 4 бор ҳосил гирифта метавонам ма. сокинони ноҳияи данғара ки аксаран дар соҳаи кишоварзӣ кору фаъолият менамоянд, бо дилгармии зиёд дар ҷашни сада ширкат намуда баҳри омодагии ҳамаҷонибаи худ барои оғози мавсими нави кишту кор ибрози андеша мекарданд. ба ҳамин хотир техника ки ҳамчун мададгори марди деҳқон дониста мешавад, намунаи чанд аз ҷадидтарин техникаи соҳаро ба маъраз гузоштанд ки тавассути он соласол фаъолияти худро босамар анҷом дода ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ ноил мегарданд ва ин аз он далолат медиҳад ки кишоварзони ноҳия бо ба даст овардани фоидаи соф ҳамасола ба техникаҳои муосири соҳа дастрасӣ пайдо менамоянд. вобаста ба мавҷудияти чарогоҳҳои зиёд дар ҳудуди ноҳияи данғара, хоҷагидорону сокинон ба самти чорводорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, дар ин самт низ онҳо натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатиро соҳиб мебошанд. дар гӯшаи дигари чорабинии имрӯза ки аз намоиши чорвои хушзод иборат буд, дар он ҷо даҳҳо номгӯи чорвои калони шохдор ва майда ба маъраз гузошта шуда буд. тавре ки масъулон иттилоъ доданд, сол вобаста ба талаботи бозор нисбат ба маҳсулоти гӯштиву ширӣ, чорводорон талош менамоянд ки саршуморо зиёд намуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро низ афзун гардонанд. баъд аз иштирок ва намоишфурӯши дастовардҳои аҳли заҳмати ноҳияи данғара ки бахшида ба ҷашни миллии сада баргузор гардида буд, масъулину меҳмонон аз замини таҷрибавӣ истеҳсолӣ назди донишгоҳи давлатии данғара дидан карданд. иттилоъ дода шуд ки замини киштшаванда имрӯз омода гардида дар он кишти картошка гузаронида мешавад. салоҳиддин неъматов, маҳмудҷони зиёвиддин барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи данғара. мавзӯи дигар, шаби 22 январ дар мамлакат вазъи ҳаво якбора тағйир ёфта, барфи зиёд борид. бо мақсади таъмини ҳаракати бемамнуияти воситаҳои нақлиёт дар шаҳри Душанбе аз ҷониби кормандони раёсати истифодабарии роҳҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. техникаҳои соҳавӣ роҳҳои ҳудуди 4 ноҳияи пойтахтро аз барф тоза намуда, ҳамчунин бо маводи зидди лағжиш коркард намуданд. гузориши Бобу Калонамизода ва Меҳрӯзи Ҷумъа. аз ҷониби кормандони ташкилоту муассисаҳои назди мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри Душанбе шурӯъ аз субҳи 22 январи соли ҷорӣ баробари боридани барф дар пойтахт барои тоза кардани шоҳраҳои 4 ноҳияи шаҳри Душанбе кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои шаҳр аз техникаи мавҷуда самаранок истифода карданд. 22 январи соли 2021 боришоти барф ба қайд гирифта шуд. мо кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур тибқи дастури супоришҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ дар шаҳри Душанбе барои баҳри тоза намудани барфҳое ки борида шудааст техникое ки заруриро сафарбар намудаем ва барои ҳаракати бемамнуияти техникаи маводҳои зидди лағжиш ба миқдори зарурӣ пошида шудааст. дар асоси дастури супоришҳои роҳбарияти шаҳри Душанбе барои бемушкилӣ гузарондани мавсими зимистон дар пойтахт аз тарафи раёсати истифодабарии роҳҳо корҳои назаррас анҷом дода шудааст. дар самти бемушкилӣ гузарондани мавсими сардӣ дар шаҳр техникаи нави лозимӣ омода буда барои зимистонгузаронӣ аз тарафи муассисаи мазкур то имрӯз ба пуррагӣ, маводи зидди лағжиш, намаки техникӣ, сӯзишворӣ ва либосҳои махсуси корӣ захира карда шудааст. ҷиҳати тоза нигоҳ доштани роҳҳои дар тавозуни раёсат буда аз ҷониби раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Фирдавсӣ нақша ва чорабиниҳо таҳия ва ба тасдиқ расонида шудааст. ҷиҳати тоза нигоҳ доштани роҳҳо 35 адад мошин ва механизмҳои барфрӯбанда ва намакпош сафарбар намудем ва инчунин ҷиҳати тоза нигоҳ доштани пиёдароҳҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ аз ҷониби
کارمندان ریاست و از جانب روبنده ها همه سفربر شدند. پیشگوی بارشات برف طبق اطلاع آب و هواشناسان مسئولان مؤسسه نگهداری راهها را وادار ساخت تا برای سری وقت تازه کردن راههای اتومبیلگرد آماده باشند و با پیش آمدن ضرورت فعالیت خوب را به راه مانند. برابر بارشات برف ما متشکلانه کارگران ریاست استفاده‌بری راههای ناحیه سینا را 1450 کارگر را به کار سفربر نمودیم. زیاده از 46 تکنیکا برای راه را رفتن از برف سفربر کرده شد. سر وقت با نمک تکنیکی تمام راهها کارکرد شدند و رفته تازه کرده شدند. درختان از برف افشانده شد. پیاده راهها از برف تازه کرده شدند. تا به همین وقت از طرف مؤسسه دولتی استفاده‌بری راههای ناحیه سینا 850 تن نمک تکنیکی صرف کرده شد و سعی کوشش داریم که برف سری وقت باز تازه کنیم، یگان مانعگی برای گشتگذار واسطه‌های نقلیات دچار نشویم. برای تامین بخطری حرکت واسطه نقلیات در راههای اتومبیلگرد پایتخت نوبتداری شبانه‌روزی تشکیل کرده شده. کارمندان ریاست استفاده‌بری راهها و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها در این سمت تدبیرهای مهم را عملی می‌نمایند. چنین تدبیرهای آمادگی امکانات می‌دهد که ساکنان پایتخت در فصل زمستان به یگان مشکلی سردی ها را گذرانند. با وکال نمیزاده بیروز جمعه اخبار. برطرف‌سازی عاقبت‌های برفریزی‌ها در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون نیز توسط تکنیک‌های ساحوی انجام داده شد. از جمله متخصصان اداره‌های راهداری در شهر بختر و ناحیه عبدالرحمن جامی از قسمت شب به تازه کردن راه‌های اتومبیلگرد آغاز نموده برای تامین حرکت منتظم نوشته‌های نقلیات شرایط فراهم آوردند. گزارش عبدالرزاق عزیز از ولایت ختلون. بعد از قریب 10 روز آفتابی طبق اطلاع مرکز آب و هواشناسی وضع هوا یکباره تغییر یافته در مملکت برف تر بارید. در حدود ولایت ختلون این نوبت تخمین ساعت‌های 3 شب باریدن برف شروع شد. باریدن برف و پست گردیدن حرارت هوا احتمال یخ کردن راه‌های اتومبیلگرد و مشکلی ایجاد شدن در حرکت واسطه‌های نقلیات را به وجود می‌آورد. متخصصان اداره استفاده‌بری راه‌های شهر بختر از نیمه شب تا رسیدن صبح کوچه‌های اساسی و سطح محله‌های مرکز ولایت ختلون را از برف تازه کرده برای حرکت منتظم اتومبیل‌ها امکانات خوب فراهم آوردند. اداره استفاده‌بری راه‌ها در شهر بختر هنوز 3 ماه قبل به موسم سردی‌ها آمادگی دیده بودند و از مقدار پیش بینی شده بیشتر مواد ضد لغزش ذخیره کرده بودند. برف شبانه شروع شد. از ساعت 3 ما تکنیک‌ها را آماده کردیم. همه کوچه‌های داخلی شهر از جمله کوچه عینی، کوچه ختلون، کوچه سیدعلی ولیزاده، نورینوف، میرزا خادیرو را یک بار پورگی رفته تازه کردیم. ذخیره قم نمک برای فصل زمستان بسنده است. تکنیک‌ها دو تکنیکای راهداری با پیش‌بینی автогрейдер در حالت خوبی تکنیکی قرار دارند. کارمندان همه با سر لباس مخصوص کاری زمستانه تامین می‌باشند. حرکت می‌کنیم که در دوره من بعد زمستان به خطر حرکت راه‌ها را تامین نماییم. تکنیک‌ها نیز عین زمان برای سری وقت تازه کردن راه‌های مرکزی ولایت ختلون کافی است. اکنون متخصصان نهاد مذکور را ضرور است که به دوره بعدی سردی‌ها نیز آماده باشند، زیرا به گفته کارمندان مرکز آب و هواشناسی زمستان نوبتی در قیاس با سال‌های گذشته سرد و طولانی خواهد بود. باریدن برف در بلوک‌های شهر لیوکند و حدود ناحیه به نام عبدالرحمن جامی نیز مشکلی‌ها را پیش آورد. کارمندان مؤسسه منطقوی ختلون راه و مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر لیوکند، ناحیه کوشانیان و عبدالرحمن جامی پیش از فرا رسیدن صبح با برطرف کردن مانع‌های راه‌های دارای اهمیت جمهوریوی شروع کردند. همین گونه مسئولیت جدی کارمندان ساحه بود که به طور فوری هم در شهرهای بختر، لیوکند، دنقره و هم در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی شرایط رفت و آمد واسطه‌های نقلیات منظم و بی خطر گردانیده شد. طور معلوم گردید در نزد مؤسسه برای ادامه فصل سرما ذخیره قم و نمک موجود بوده. حالت تکنیک‌ها نیز همه روزه تحت نظارت قرار داده می شود.
шабона рӯзи гузашта дар вилояти Суғд ҳаво якбора сард гардида барф борид. Боришоту сардиҳо ба ҳолати роҳҳои автомобилгар таъсир расонд ва кормандони муассисаҳои нигоҳдории вилоят давоми рӯз барои аз барф тоза намудани роҳҳо ва пешгирии яхбандӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ намуданд. гузориши Раздаи Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. шабонарӯзи гузашта дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳаво якбора сард гардида дар ҳамаи минтақаҳои вилоят барфи зиёд борид. Бар замми барфи зиёд шамоли сард дар роҳҳои автомобилгарди вилоят эҳтимолияти яхбандиро ба вуҷуд овард. Таври имрӯз аз субҳи барвақт гурӯҳи эҷодии мо мушоҳида намуд дар аксари роҳҳои автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳурӣ ва маҳаллӣ дар аксари мавзеъу минтақаҳои вилоят шабона ва пагоҳӣ фарши роҳҳо бо барф пӯшида ҳолатҳои яхбандӣ ва лағжонакшавӣ ба амал омаданд. Кормандони муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд барои тоза кардани фарши роҳҳои автомобилгард аз барф, пешгирӣ аз яхбандӣ, лағжонакшавӣ тадбирҳои саривақтию оҷилӣ андешиданд. корҳои тозакунии роҳҳо аз барф ва коркарди фарши роҳҳо бо маводи омехтаи қуму намаки техникӣ, маводи зидди лағжиш шаби аз 21 ба 22 январ аз соатҳои 3-4 оғоз шуда пагоҳӣ давом кард. мо ин тадбирҳои роҳдориро дар ноҳияҳои Бобоҷон, Ғафуров, Ҷаббор, Расулов, Спитамин, Девашти, Шаҳристон ва шаҳрҳои Хуҷанду Истарафшан мушоҳида намудем. бино ба иттилои масъулини идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти Суғд шабона ва аз субҳи барвақт дар ҳамаи роҳҳои автомобилгарди ҳудуди вилоят ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин буд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров масофаи роҳҳои автомобилгард дароз буда ҳудуди хизматрасонӣ васеъ аст. ташкили кори коркарди фарши роҳ имкон медиҳад ки роҳҳо тоза карда ҳаракати мунтазами нақлиёт таъмин бошад. кормандони идораи давлатии роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Ҷаббор Расулов низ чунин тадбирҳои саривақтиро амалӣ намуданд. дар ҳудуди ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят боришоти барф зиёд аст ва ҳаҷми корҳои коркарди фарши роҳ бо маводи пешгирӣ аз яхбандии роҳҳо низ зиёд аст. мо аллакай ҳамаи кормандон ва механизаторони техникаҳо аз соати 4 саҳар аллакай омода будем ва корро сар кардем барои таъмин намудани бехатарии ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди амин ноҳия, хусусан дар роҳҳои автомобилгарди ҷумҳуриявӣ ки ҳамагӣ 18-6 километрро ташкил медиҳад. тоза намудани барф бо автогрейдер ва пошидани маводи зилағжиш барои гирии яхбандӣ коркар карда шуд. غیر از آن در راه‌های محلی و در راه‌های مرکزی ناحیه حالا حاضر هم تکنیک‌های ما در راه‌ها کار کرده استادند. маводи зидди лағжиш асосан аз амборҳои захира кашонда корҳои коркарди фарши роҳ бо он амалӣ мегарданд. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар роҳҳои хамгашту нишебӣ, болои пулҳои мошингузар, мавзеъҳое ки шамоли сар доранд маводи зидди лағжиш пешакӣ тавр карда шудаанд. ин имкон медиҳад ки ин гуна мавзеъҳои роҳҳои автомобилгард тезтар коркард карда аз яхбандӣ пешгирӣ карда шаванд. تا حاضر زیاده از 150 متر مکعب مواد ضد لغزش در قطعه‌های خوفناک راه‌ها هنگام یخبندی راه‌ها استفاده برده شد. дар шаҳри хуҷанд бо дар назар дошти ҳаҷми зиёди корҳои тозакунии роҳҳо аз барф ва пешгирӣ аз яхбандӣ мошину механизмҳои идораи роҳ ва корхонаи нақлиёти санитарӣ ҷалб гардиданд. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мавҷудияту омодагии воситаҳои нақлиёту механизмҳои роҳдорӣ бо мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ харидории техникаҳои муосир ба самарабахшии нигаҳдории роҳҳо мусоидат менамоянд. тадбирҳои ташкили фаъолияти самарабахши соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт дар давраи зимистон аз ҷумла дар ҳолати меъёрии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард аз ҷониби ситоди вилоятӣ амалию ҳамоҳанг карда мешаванд. дар минтақаи Суғди роҳи автомобилгарди Душанбе Бӯстончаноқ низ шабона ва субҳи имрӯз барои тоза кардани шоҳро аз барф, коркарди фарши роҳ бо маводи зидди лағжиш ҳаҷми зиёди корҳо сурат гирифтанд. дар ин тадбирҳо наздик 35 адад воситаҳои нақлиёт, техникави механизмҳои роҳдорӣ аз ҷумла 5 автогрейдер ва 2 автомашинаи махсуси гуногункора истифода шуданд. корҳои тозакунӣ ва коркарди фарши роҳ бо маводи омехтаи қуму намаки техникӣ дар ҳамаи 4 қитъа дар ҳудуди 8 шаҳру ноҳияи вилояти Суғд амалӣ гардиданд ва дар ин шоҳроҳи транзитӣ дар ҳудуди минтақаи Суғд ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин аст. дар чунин вазъи боришоти барф ронандагони ҳама гуна воситаҳои нақлиётро зарур аст ки бо омодагии хубу меъёрии техникию тадбирҳои иловагӣ ба воситаҳои нақлиёт аз ҷумла бастани занҷирҳо ба чархҳои автомобилҳо, мавҷудияти тири пешбарандии меҳварӣ тавассути шоҳроҳ ҳаракат намоянд то ба воситаҳои дигари нақлиёт ва мошину механизмҳои роҳдорӣ халал ворид нанамоянд.
дар қитъаҳои минтақаи сӯхти шоҳраҳои автомобилгарди душанбе бӯстончароғ ба қадри талаботу меъёр маводи коркарди роҳ захира ва механизмҳои муосиру техника омодаанд ва барои дар ҳолати меъёрӣ нигоҳдории роҳу таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳамаи чорабиниҳо амалӣ карда мешаванд. бино ба маълумоти маркази обу ҳавошиносӣ ин шабонарӯз низ боришоти барфу сардшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ мешавад ва муассисаҳои роҳдории вилоят барои дар ҳолати меъёрӣ нигоҳдории роҳҳо таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт тадбирҳоро амалӣ менамоянд. равзани раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. барфи шаби аз 21 ба 22 январ дар шаҳри Истарошани вилояти Суғд аз 18 то 27 сантиметрро ташкил дода ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт мушкилӣ пеш овард. новобаста ба барфрезӣ бо шиддат кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр бо омодагии ҷиддӣ роҳҳои автомобилгардро тоза ва ҳаракати мунтазами нақлиётро таъмин намуданд. гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Истарошан. طبق پیشگویی کارمندان مؤسسه دولتی آب‌وهوا زنجیر جمهوری تاجیکستان شب 21 به 22 ینور سال 2021 هوا یکباره سرد گردیده در حدود شهر استراحشان برف خیلی بسیار باریده توسط شمال تیز همه جای را برفپوش کرد. اما کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر استراحشان که به انجیقی‌های طبیعت عادت کردند بنابر داشتن آمادگی کامل از سحری بر وقت راه‌های نقلیاتگرد در حدود داشته را تازه و حرکت منظم نقلیات را تامین ساختند. با مقصد تامین حرکت منظم نقلیات گوناگون تمام توسط راه‌های اهمیت بین‌المللی، جمهوری و محلی داشته، مهندسان و کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر استراحشان با دستگیری مالیوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر از ساعت 3 سحر تا این مدت همه راه‌های در اختیار داشته نقلیاتگرد خیابان‌های به نام اسماعیل سامونی، استقلالیت، وحدت، فراز نشابی راه‌های دشوار حرکتی استراحشان قلعه بلند، استراحشان باغکلان، استراحشان آسایشگاه اوراتپا، استراحشان غانچه و استراحشان کلینی نوباد را توسط 4 عدد نقلیات گوناگون تمغه راهداری از برف بلند تازه کرده با مواد ضد لغزش و نمک تکنیکی کارکرد گذرانیدند. صورت و صفت خدمت‌رسانی نهادهای راهداری و راهسازی شهر در این روزهای سیربرف و شمال نشان میداد که راهسازان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر استراحشان طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی تشکیلات‌های اقتصادی اجتماعی مملکت به معرکه ترمای زمستان سالهای 2022-2021 جهت دست جمعانه و در راه بلند گذراندن موسم زمستان آمادگی کامل دیدند. در مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگرد 232 کیلومتر راه وابسته شده است که از این 22 کیلومتر راههای اهمیت جمهوری داشته 188 از 5 کیلومتر راههای محلی وجود دارد که طبق نقشه ما در همین راهها موادهای ضد لغزش و تکنیک‌های راه تازه‌کنی را برآورده راه را تازه نموده موادهای ضد لغزش را در راه استفاده بوده راه را تازه کرده ایستاده ایم. قابل ذکر است که برف شبی از 21 به 22 ینور سال روان باریده غوث و تر بوده شاخ و نوده‌های نهال‌های میوه‌دهنده سایه افکن و آرایشی دو کنار راه‌های کلان نقلیاتگرد را زیر کرد. درختان از غایت سیرباری شاخ و نوده‌هایشان را پایان فراورده به شکستن نزدیک شده بودند. مسئولین و مهندسان و راهداران مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر استراحشان برابری با تکنیک‌های راهداری تازه گرداندن راه‌های کلان نقلیاتگرد به ذمه داشته همزمان متشکلانه به ریزانیدن برف غوث شاخ و نوده‌های درختان و نهال‌های میوه‌دهنده، سایه‌افکن و آرایشی و گل‌های زیببخش زمستانی دو طرف راه‌های کلان نقلیاتگرد و راه‌های پیاده‌گر پرداخته در یک مدت کوتاه همه جای را از برف کلان تازه گردانیدند. مزبوط بابازاده از شهر استراحشان برای برنامه اخبار. شبی گذشته در ناحیه‌های وادی رشت نیز برفی زیاد بارید. کارگران مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های ناحیه‌های وادی کوشش می‌نمایند که راه‌ها را از برف و ترمه تازه کرده حرکت معتدل نقلیات را تامین کنند. گزارش دیگولی محمود. راه‌های اتومبیلگرد بین‌المللی به مسافت قریب 300 کیلومتری ناحیه‌های منطقه رشت و سنگار اساساً قطقط دریای وخش سرخاب و خنگاب بنیاد شده. زمستان در این مسیر راه‌ها ده‌ها موضع‌های خفناک و ترمه‌فرا به حرکت معتدل نقلیات تا اندازه مشکلی ایجاد می‌کند. این است که برای نگهداری حالت شاهراه 7 مؤسسه دولتی با جلب 240 نفر کارگر و 47 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه راه‌های اتومبیلگرد بین‌المللی شروع از دهه علی‌گالابان تا سرحد جمهوری قرقیزستان و لبیجر سنگوا را از برف تازه کرده حرکت معتدل نقلیات را تامین می‌کنند.
در ناحیه لخش بارشات برف در قیاس با دیگر موضعهای کوهستان بیشتر به نظر می رسد. زیرا این محل از سطح بحر در برندی 270 تا 400 متر جایگیر بوده. دو مؤسسه دولتی نگهداری راهها با جلب 42 نفر کارگر و تکنیک‌های موجوده نگهبانی راههای اهمیت محلی و جمهوریوی داشته را به ذمه دارند. قسمت راههای اتومبیلگرد بین المللی به مسافه 88 کیلومتر شروع از دهه سیران تا دهه قرمیق را اساساً کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود دنگره ساختمان 3 سال باز به عهده داشته. با جلب 8 عدد تکنیک‌های صاحبی راهها را شب و روز از برف تازه می‌کنند تا حرکت معتدل نقلیات تامین کرده شود. قسمت راههای حدود ناحیه تاجیک‌آباد اساساً قطقط دریای سرخاب بنیاد شده. با فرارسیدن فصل زمستان در این مسیر شاهراه ترمفرایی و یخبندی بیشتر به نظر می رسد. در حدود مؤسسه دولتی نگهداری راه اتومبیلگرد ناحیه تاجیک‌آباد باشد 25 کیلومتر راههای بین المللی موجود هستند که ما کارگران راه را تازه نمودیم و مواد ضد لغزش پوشیدیم که حرکت همه گونه نقلیات تامین باشد. قیدهای خطرناک باشند که در ساحل دایره قرار دادن احساب شمال و خنکی هر روز یخبندی می شود و کارگران رو هر روزه در اینجا خاک پشت هستند و حرکت نقلیات تامین نموده است. در توازن مؤسسه دولتی ناحیه رشت 199 کیلومتر راهها موجود بوده. از این 50 کیلومترش را راههای ماشینگرد بین المللی تشکیل می دهد. برای نگهداری حالت راهها در مؤسسه 30 نفر کارگر با استفاده از 8 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه فعالیت داشته. در موضع‌های خطرناک شاهراه کارگران و تکنیک‌های راهداری وابسته شده. موادهای ضد لغزش به قدر کافی ذخیره شده است تا در روزهای بارشات برف زمستان از آن استفاده برده شود. در راههای اتومبیلگرد حدود ناحیه‌های نورآباد و سنگوار کارگران با استفاده از امکانات‌های موجوده راه‌ها را از سنگ و شغل و برف تازه کرده ایستادند تا رفت و آمد نقلیات بین دیگر منطقه‌ها قطع نگردد. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. بیننده های گرامی، این بود نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.